Aho neza turabakunda nkeka ko namwe mudukunda mwarwa rukundo mwadukandira subscribe. Turaje tugarutse muri studio kutubagezaho ya makuru menshi kandi hadasanzwe. Reka dusubire ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuntu akomeje gupfa isaha ku yindi. Umuntu akomeje kwicwa urubozo na FARDC. Ubwo ni umuturage ukomeje kwicwa ubw'agashinyaguro. Gusa FARDC icyo ibica ishingiraho niki ni ubwoko, uko ibaziza ubwoko ubwo ari bwo. Ikindi ngo ni abanyarwanda babica bavuga ngo ni abanyarwanda bavuga ikinyarwanda, ubwo n'umuturage uvuga ikinyarwanda kandi w'umututsi. Niyo jenoside ikomeje gukorerwa abaturage hariya muri Kongo. Gusa M23 nk'umutwe witwaje intwaro ntubikozwa, ukomeje guharanira ubwigenge bw'abaturage nabo ubwabo, kuko ntago babahiga bonyine, nabo bakomeje kwirwanaho. Ni kuri uyu munsi intambara yongeye gukazanya, bararwana barakubitana karahava. M23 yirwanyeho ku rwego rukomeye, aho yagiye ibambura ikabakura mu birindiro byabo. Gusa M23 birwanaho kuri urwo rwego ni bake. Na n'isaha imirwano irakomeje, ariko M23 ikomeje kwirwanaho. Ati turakomeza guhangana, duhatane, duharanira ubwigenge bwacu n'abaturage bacu. Ni kuki mudukura mu gihugu cyacu? Kuri uyu wa gatatu ibintu bimeze nabi, umuntu akomeje gukubita undi. Gusa ni M23 ikomeje guhuragura cyangwa gukubita ahababaza FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Aho kuri uyu wa gatatu babambuye uduce dutandukanye, babambuye intwaro, babirukankanye karabava. Ni nyuma yo gucika intege kwa South Africa. South Africa twe twabaha amakuru ko yamanitse amaboko, niko bamwe bafashwe mpiri. Nubwo yaje kwivuguruza bwari uburyo bwo kwiyemera, bamwe babivuguruzaga ariko abandi bakongera bakabavuguruza, bikomeza gucanga gutyo. Ariko muri make icyo wamenya nuko na South Africa yamanitse amaboko. Kuri ubwo intambara irakomeje. Reka twisubire ku kibuga cy'imirwano. M23 yakomeje gutsinsura FARDC, ni nako igenda ifata uduce dutandukanye. Ihuriro ry'ingabo ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje gukubitwa mu rugamba zihanganyemo na M23. Kuri uyu wa gatatu imirwano hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabereye mu bice byo muri groupement ya Kanyanyonga muri teritwari ya Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yumvikanyemo imbunda ziremereye n'izito hagati y'isaha ya 12:00 na 1:00 z'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 3 z'ukwezi kwa 4 2024, nk'uko iyi nkuru dukesha Minembwe Capital News ibitangaza. Babwiye umwanditsi wa MCN ko iyo mirwano yabereye neza mu duce duherereye kuri parike ya Virunga muri groupement ya Kanyabayonga muri teritwari ya Rutshuru. Ivuga kandi ko ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bakomeje kurwana n'umutima, ariko biranga kuko M23 ntiyoroshye. Intare za Sarambwe zakomeje nazo zirwanaho, intambara ibura gica. Gusa M23 ikomeza kubasunika ku rugamba. Bateraga ibisasu bari ahitwa Kabasha, bakabitera muri Rwindi, ibice biheruka kwigarurirwa n'umutwe wa M23 nanone mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatatu uyu mwaka, aho M23 yabakubise ikabambura turiya duce. Ku rundi ruhande ibice byo muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo kuri uyu wa gatatu hiriwe ituze, nyuma y'uko ku munsi w'ejo hashize mu nkengero za sentra ya Sake no mu duce turi hafi ya Ishasha hiriwe intambara ikomeye hagati y'izi mpande n'ubundi zihanganye na M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana
ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Iyi mirwano yabaye kuri uyu wa kabiri w'ejo hashize. M23 yigaruriye ibice birimo Vunano, Meyanzi, Kimoka na Bwambariro. Utu duce tukaba turi muri teritwari ya Masisi. Hagati aho M23 iracyabonye ibice byinshi ndetse n'ahabereye urugamba hose birangira n'ubundi ihuriro ry'ingabo za Kisekedi zihataye, cyane ko M23 iba yakajije. Bakomeje gutingata aho bikorereye, ubwo ni FARDC. Imirwano iracyakomeje, ni nako umusirikare wa South Africa yasebeye nyuma yuko bamanitse amaboko. Umusirikare wa South Africa yasebeye ku rugamba muri Congo. Ni kubw'ibyo twababwiraga ukuntu ingabo za South Africa zasebeye ku rugamba nyuma yo kubona umwami wa Sarambwe cyangwa M23 babirindutse, bamanika amaboko, abandi bafatwa mpiri. Gusa South Africa iza kubitangaza ivuga ko atari byo, ari ibihuha. Ariko kubw'ibyo ayo makuru twayabahayeho kandi twakomeje kuyakurikirana. Ibintu n'ukuri, South Africa byarangiye batsinzwe urugamba, bamanika amaboko. Niko umusirikare wa South Africa ufite ipeti ya generali, akaba ari mu butumwa bw'amahoro SADC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nyuma yuko ingabo zabo zitsindwa zikamanika amaboko, noneho we yarangiye asebye by'intangarugero. Arashinjwa ubujura ku rwego kabuhariwe. Amakuru yizewe kandi azira igihe nta handi wayasanga atari kuri Minembwe Capital News. Turayabaha, barayabaha, tukayabaha, turafatanya. Umusirikare wa Afurika y'Epfo ufite ipeti rya general akaba no mu butumwa bwa SADC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yakekwagaho ubujura, kandi na n'ubu baracyabimukekaho, cyane ko bamushinja kuba umujura kabuhariwe. Ni Brigadier General Ngoyi Timothy Bakwamba uri mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ngabo za SADC. Niwe wegereje amafaranga angana na miliyoni 49.6 nk'uko iyi nkuru ikomeje gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Yarayanyereje uyu generali zira miliyoni 49. Amakuru avuga ko Brigadier General Ngoyi Timothy Bakwamba yakoresheje aya mafaranga agura amazu agera muri 4. Igitangaje, iyi nkuru ikomeza ivuga ko yamaze kugura aya mazu ayiyandikaho n'abana be 2 ndetse ngo n'abandi bantu 3 batangajwe amazina, nk'uko iyi nkuru tuyikesha umunyamakuru wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ukurikirana ibibera muri iki gihugu, bwana Steve Wembe. Ibyo bibaye mu gihe abasirikare ba Afurika y'Epfo bivugwa ko bashize mu maboko y'ingabo ziyobowe na Gen Sultan Makenga. Ubwo ni M23. Iyo cyumva Makenga nibwo ubuyobozi bw'ingabo za Afurika y'Epfo SANDF bagomeje kumanika amaboko, bakubitwa aharenze inzega n'ubwoba bwishi, bavuga ko baricwa cyangwa barahotogwa na M23. Banyomoje ayo makuru bavuga ko ari ibihuha byambaye ubusa, biri mu itangazo iki gisirikare bashize hanze kuri uyu wa gatatu, tariki ya 3 z'ukwa 4 2024. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa RDC bakunze kugenda bivugwaho kuba mu buzima bugoye, harimo kuribwa n'inzara ndetse n'ibindi. Gusa kubw'ibyo intambara iracyakomeje, nibwo South Africa abasirikare bakomeje kwishira mu biganza bya M23.
ni nako abavuga ko ari abasirikare ba South Africa bakomeje kwicwa n'inzara. Gusa ku bw'ibyo generali umwe yarabadomotse aragenda afata amafaranga bakakoresheje yiguriramo ibizu abigabana n'abana be. Urumva igisirikare gikomeza kwicwa n'inzara muri urwo rwego. Urumva abakuru bakomeje kwiterera imbere. Iyo ni South Africa yagiye kugarura amahoro muri RDC. Turabakunda, nkeka ko namwe mudukunda. Nimba mudukunze mwadukandira subscribe. Amakuru turacyaba